Google danas nije samo tražilica. To je mjesto gdje ljudi donose odluke kome će dati svoj novac. Kada netko traži restoran, frizera, stomatologa, vodoinstalatera, servis ili bilo koju drugu lokalnu uslugu, većina ljudi neće otvoriti 10 web stranica. Pogledat će na Google karte, recenzije i prva 3 rezultata u pretrazi. Ako vas tamo nema, praktički ne postojite. U ovom videu pokazat ću vam kako pravilno postaviti vašu firmu na Google, kako optimizirati Google poslovni profil i kako dobivati više poziva, upita i kupaca bez dodatnog budžeta za oglase. Google poslovni profil je besplatni Googleov alat koji omogućuje da se vaše poslovanje prikazuje na Google kartama, na lokalnim rezultatima i u takozvanom lokal packu. To je onaj dio koji ljudi vide iznad normalnih web stranica, onih plavih linkova. I tu se događa najveći dio onih lokalnih odluka. Važno je razumjeti jednu stvar. Google poslovni profil nije samo unos firme. To je signal Google što radite, gdje poslujete i koliko vam korisnici vjeruju. Ako profil nije optimiziran, slično kao profil na društvenim mrežama, Google nema dovoljno informacija da vas pokaže ljudima koji upravo traže vašu uslugu. Prema statistikama BritLocala, 80% ljudi tjedno pretražuje lokalne tvrtke online, a većina koristi upravo Google tražilicu. Drugim riječima, lokalni SEO danas počinje na Google kartama. No, ipak, ne može svako otvoriti Google poslovni profil. Google traži da imate stvarno poslovanje, kontakt s korisnicima i legitimnu lokaciju ili područje vaše usluge. Možete imati profil ako imate fizičku lokaciju ili dolazite klijentima na teren. Primjeri: restorani, saloni, odvjetnik, vodoinstalater, servis, dostava, agencija. Ali virtualni uredi i lažne adrese mogu dovesti do suspenzije vašeg profila. Otvorite Google poslovni profil. Idite na Google poslovni profil u postavkama vašeg profila. Prijavite se sa Google računom i kliknite Add your business. Unesite naziv firme. Koristite pravi naziv firme. Ne pokušavajte spamati ključnim riječima poput najbolji frizer Zagreb, jeftino i slično. Google to može kazniti. Ovo je jedna od najvažnijih stvari na vašem Google business profilu. Kategorija govori Google. Što točno radite? Ako ste stomatolog, nemojte stavljati klinika. Ako ste SEO agencija, nemojte stavljati samo marketing. Budite maksimalno precizni. Ako imate poslovnicu, unesite vašu adresu. Ako radite na terenu, možete sakriti adresu i definirati područje vaše usluge. To je posebno važno za servisere, dostave, instalatere, agencije, mobilne usluge. Google će tražiti potvrdu da stvarno postojite. To može biti SMS, e-mail, video verifikacija ili pošta. Najčešći oblik je video verifikacije. Bez verifikacije profila jednostavno vaš profil neće biti aktivan. Većina ljudi napravi svoj biznis poslovni profil i tu stane. To je problem. Google rangira profile prema relevantnosti, udaljenosti i povjerenju. A povjerenje gradite optimizacijom vašeg profila. Evo što morate napraviti kako bi uspješno optimizirali vaš Google poslovni profil. Prva stvar, dodajte kvalitetne fotografije. Ljudi kupuju očima, kupuju emocijom. Ispunite sve informacije. Radno vrijeme, usluge, opis, link web stranice, broj telefona. Redovito objavljujte sadržaj. Google Business profil funkcionira kao mini društvena mreža. Stalno bi trebali optimizirati vaš sadržaj, dodavati novosti, ponude, nekakve aktualnosti što se događa u vašoj tvrtci. Tražite recenzije. Recenzije su jedan od najjačih lokalnih SEO signala za Google. Ali ne samo broj recenzija, važno je koliko su one kvalitetne, koliko su svježe i koriste li one ključne riječi koje se tiču vaše djelatnosti. Ako želite dominirati lokalnim rezultatima, morate razmišljati strateški. Evo što najviše pomaže. Lokalni SEO na web stranici. Vaša stranica i Google Business profil moraju biti povezani. Konzistentni podaci, naziv, adrese i telefon moraju biti isti svugdje na svim vašim poslovnim profilima koji imate i na društvenim mrežama. Lokalni sadržaj. Pišite sadržaj povezan sa gradom i uslugom. Primjerice, najbolji restoran Split, servis klima Rijeka, frizerski salon Zagreb i slično. Aktivnost profila. Google voli aktivne profile. Objavljujte nove fotografije, odgovore na recenzije, sve to šalje signal kvalitete vašeg profila. Bez recenzija je jako teško konkurirati, pogotovo u konkurentnim industrijama. Google poslovni profil danas nije opcija.
To je temelj lokalne vidljivosti. Ako ga pravilno postavite, možete dobivati besplatan promet, više poziva, više upita, više kupaca, a najbolji dio, za razliku od oglasa, ne trebate plaćati za svaki klik. Ako želite još sadržaja o SEO, AI marketingu, Google Adsima, rastu vašeg poslovanja, preplatite se na naš kanal. Ako želite detaljan vodič, korak po korak, pročitajte članak na Marketing za sve blog. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!